mivhigo ya mafhungo a khothe na Felicia Mudau. Ndikholiwa achikadiba madiko na vhuḓi kha Belren News u tevhela news kulikothe reports na mpho Felicia Mudau. Sangamisi vhatevheli ri vha ri tshi khou ḓisela mafhungo oṱhe o ṱoḓesa mafhungo fhano tshiṱirikini tsha Bembe. Ri vha ri tshi khou lavhelesa Musina Makhado Collins Chavani khathihi na Thulamela. Ri khou thoma ngo lavhelesa mulandu une khou ḓo dzhena kha ḓuvha ḽa matshelo khothe khulwane ya Thohoyandou i khou ḓo dovha hafhu ya dzula fhaḽa vhuponi ha Waterval hu tshi khou lavheleswa mulandu wa muhumbulelwa wa Livhoni Madadzhe. Livhoni Madadzhe u khou livhana na tsengo yo fhambananaho u vhulaya mufarisi wawe Lindelani Ngovhela. Tshifhingani tsho fhelaho mulandu u fukiselwa phanḓa muhumbulo muhulwane u tshi kha ḓi vha hondelwa muhaṱuli muswa khathihi no u wana ḓuvha ḽine tsengo ya ḓo senga ngalo. Khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Thohoyandou yo ṋetshedza beiḽi ya masheleni a linganaho R2000 kha muhumbulelwa Vho Tshinyadzo Mishek Mudau u ya nga vha vhulanguli ha fhasi ha mutakalo na tsireledzo mishumoni dzi ofisini khulwane ya Manḓalanga khathihi na vhutshutshisi ha lushaka. Vho sumbedzisa zwa uri muhumbulelwa u bva ngei muvhundu na Tshidzini nahone o farwa nga mapholisa a Tshaulu hune u khou hweswa mulandu wa u tshinyadza ndaka zwi songo fanela. U khou pfala upfi nga ḽa 27 ḽa Lambamai 2026 muhumbulelwa o thutha tshipiḓa tsha kamara ya nnḓa e ya vha i tshi khou fhaṱiwa nḓuni ya mme awe nga murahu ha khanedzano ya vha muṱa. Zwo ralo o ḓo dovha hafhu ha ṋewa ndaela ya tsireledzo khaye. Zwo ralo nga tshifhinga tsha maitele a beiḽi mutshutshisi muhulwane wa tshitshavha ha ngo hanedzana na u vhofhololwa havho Mudau nga beiḽi. Zwo ralo mulandu uyo wo fhiriselwa phanḓa u ya kha ḽa 29 Ṱhangule 2026 u tshi kha ḓi honelwa maitele a ṱhoḓisiso a tshibvela phanḓa kha ri fe musi Vho Mashudu Marepi Jangi vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. Muofisiri wa vhatshutshisi Tshinyadzo Mudau ane a khou livhana na mulandu wa u tshinyadza ndaka o fhiwa beiḽi ya zwigidi zwivhili zwa dzirannda nga khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Thohoyandou. O ṋekedzwa hafhu na ndaela nga khothe ya u tsireledza mupondiwa. Ndi hono u guma news kulikothe reports kha ri dovha hafhu ri ṱangana tshifhinga tshi ḓaho wa tshi ri lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanyo mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belren Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belren Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.